Hi guys, ma'am. I hojik loisalamine khara kesalle mascara taidri. Ngasize yam special oiba numini sis. Kaigino hai kanda akoi saibani ki anniversary ne bako. Luhongba chahi nipan suri maya thazabra. Akoi saina saibau chaluje loisalon ha bako. Dugi aije loisalile. Ado kada jatoino di khangde bako. Hojikan je get ready with me ga tawbado. Tawbong khangdre haba angang je tumgiba ngai bida khamra maya. Angang lebanina koi chat pa ke ba khot pa je kya phangre ba ina di ke janinge ba ko yamna ado kana phangotel hode bomla jo jo ko khai loi sam ga je salon da chalaga kakpa ga amta samde ithanda chap thachagre khale ga kha ge ngang ga chawra kan da ko thabak se ekta tungal ko da gi suk chang da bine ba khamra mayam haide tum he hogla ko da yengo sayol gi tiffin koi sai gi tiffin adai ge mu angam hogla ne ngam lo ni heaven jina on da lai doi da ko hamra hoji kan ja thuna sam ti na wa ja ne ado ai jin so ga sen chal le haina mai chal la ni yam cham hai ta le mai chal ma loi le do sini mi yam ma ai je tu hau phan ge to ram ni tu hau ji yam hau ri ado tu hau ga phan gi ge razor na mu pha la ga na mu tat ba khot pang tor gang thup la ga dryness or ga lai doi ba adai ti mu wax na mu tor ga na mu unja ga phak ko ina nu bi gi unja phak ge hoji ko phatri ba ko kuchu do man da bi le bhai tar adu na tal la do ma tam ju mi chu pam chang de ba mu na ni mu ngai ni mu she ni ma ngam jar aduna ngasi di ano po da mu lake aina han season ba da ingon da yamna convenient oi gi ba do everteen gi body hair remover cream je season ngasi di phan bai do chera ke si di aina sat long te sala minute nga da sat long na to kan da fa ku e ba ko aduna si oi de sala je ya hojik tai rage som hana phalage sigi removal cream je ko akoi gi sensitive oi ba skin gi damak ta sarak pani ba ko aduna akoi da irritation gumba dryness gumba oi ba do gumba da oi hande ba ko haidi yamna smooth oi ba do oi e sisna nalake ko sisem ga hape ai nga ha mu sisna ga sing to hodra male sigi mako se mo laga le atai remover cream dine ko manam je nam thi bane ba ko manam yam kalle ba khamra sidi manam je nungshi ba manam me khamra strawberry ga yawe khangde aduga rashes oiba musan ba khot ba do amta tawde ba haidi yamna soft oiraga koi gi skin je yamna healthy oiba skin do adu oi hanle ikutta tu haw hori je sigi matek si tang ne ba aduna si tang tayra ge aduga minute manga nga ka sas langna nan thokra dam 5 minutes phare ba ko du na hojik sat kol e tu result sina bai shok pa khop lai tre na ko sigi cream jina tawgi tare aduga waxing gi anaba amta lai tre yamna zu soft oi ba phawe ba ko koi gi skin da tu yengo tu house mine yawe mayam to hojik loi re handat khare na ma do tu ai di si je to ra yamna kharang law ga ga na khalu bane ko du yamna smooth or ga soft oi aduga glowing su oi do u budum khang ni ko som na khara glow ka da ado som gi si su phan doi ne ba ko tu khena ba do tu house phan ba lor pa da phan gi ba ma jina hekta brighten oi handra ne ko khena ba do dum ilai na dum ui dana ko aduga mayam si hair remover cream se sabda ke yawi hai kanda strawberry yaure vitamin E yaure almond oil yaure aduga alanton yaure ba strawberry se masa gi dum vitamin C yaujai ba aduga antioxidants mayam ma su yawe ba aduga si da nate akoi ki natural acid su yaujai ba aduna akoi ki skin se brighten su oi hale aduga even out tone su oi hale ba aduga akoi ki adum nungsha thopa kanda haidi sun damage gi su mayam ngak thopi ba strawberry sina aduga alanton sin skin se renewal oi hale aduga soft amadi plum su oi hale yengo aduga vitamin E amadi almond oil sinane ko yamna deeply moisturize to whole skin da bum to what amta like aduga nourished pajan o hele remove hek to thoki baga the sing harabada smooth soft skin je 5 minutes da direct fa hole mini life saver ni ko se mayam se salon da chat pasang ready taw sigi everteen ki body hair remover cream se season quick oina safe and easy hackness smooth so oil confidence oina ba ado marak ka smile ka chakthok photo on dai dei thanda self care ka tawja ba je yamna ka hani stress se loina mang goi tap to ba kham ta khoi skin je phara di loina phara boi da khali dena ko haidi nupi singi oina ko he na hai ta ne adum skin ge je phara di phara boi da ningja bane ba haidi thawai gam nungai bane ba ado kai gum mayam se gi body hair remover cream je pam ta ga di description na link loina ma hapcharam ge karam ba website ta fangi ha ba du su loina ma hapcharam ge masa gi website ke je link loina ma hapcharam ge description je auto view ba ado product se take to ba ya ta ga di take to jaram ge he na line ba ko mayam da so adu di description che auto salo ko mayam ado hojik ko mase akoi sai do kai da pu video no ha ba do hangura je haidi mamjal e nung je mangjal e ha ba ingjal e ba mathak jar sin de la jaga di ha ra de mayam ko mase mayam hojik ko le e ba je kaman da pu ra la
shortcut. Shortcut ni kau sih. Hꯧzik hidak leiri. Ma'am pharmacy dah hidak ngai le deh. Heaven je kindle je jage kan kau kalau kau ini mana dah tu ngai le ham hidak. Mai mangal je video number dah si je na apa jani. Ada mai mangal nam le betul. Asik gila coy tu ini. Si lain mangal je pasal video number. Houzik segam tang thake jag cha betul. Khara thing na chai bu masih dia tu na. Aja ko to chaning dre ba cha ko tamam ni am le to chaning dre tu na segam thake anniversary ki segam ina cha ga ba pham da di pu bi ba ngam de pizza ba ngam dre tu na segam thag ma gi apam ba pham da la man sin dang thake me am nat de sin ai la ini Sino yung nagpula sa akin yung kapyat? Ay, masay ka lang siyo yung mga. Hindi ko na hawa. Hawa. Kaya rin. Kasi nga, hawa ba ito kang mali? Kita nga hawa ka, may sa akin. Ang nga ka nabiyo. Nambiri. Sige, ano dyan, size the non-vest may ampang eh. Paano pang di dukan pang nailib daw dito di ba? Si mapam si dito pang ito. Houzik hala Maya mama mo rin ne hala so pita mo like ta to ni houzik se. Loy sa like kasi kiti mathan yung video dang tingnan se.